back with our program entitled Adda Kami Manen. Dito lang nga po kasamitan ng radio station din tayo Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsamit. And you're still with your Manong June Seriales together with John Mark Pastor. And we are the 4-decade duo. Ayan. That is how it should be pronounced. 4-decade duo. Di ka? Ilocano pero no ti paulo ta 4-decade duo. Actually, naudi apo, dajay panag-switch mi iti genre. Iti ngamin apo, iso nga 4-decade duo ti naganti grupo mi kasi we are singing songs of the 70s up to the late 20s. Iso nga 4-decade duo ko na nata 60s, 70s, 80s, 90s, 20s, and 2010 kasjay. And then we grew. Tandani kami agpito nga tawanan nga kadkadwa. And lately when we discovered nga sa balikayam iti panagayat tayo ti bukbukotoy adila when Ilocano songs. So when we tried singing Ilocano songs, iti apo nga nagboom iti grupo mi at nanagan mi idin. So hami nga binaliwanen, we stayed as 4-decade duo. Ay kaya numabalin lang kung mga sukat mi iti samiweng iti upa nga dekada. Kung kuna na kumagay, mabalin nga na-erehistro min apo di jay grupo mi sa jay BMI, we know Business Music International Incorporated kunada hanga mabaling nga baliwanan ayan. And just key in na po kada kita internet siyo, and then you can find our albums sa jay iTunes as well as Amazon.com and Deezer, and you can stream over Spotify kasi apo iti registered nga songs may adita apo lagi tayo awan ti sa una kana pirmi nga mga ganyo apo ilagi tayo areglo ti pintas ti areglo ti Sonata Ilocano. Nga rod kung ano tayo kablawa man ni bakag ko nakapin pintas ni Mrs. Lenny Kalimag Gaspar nga agdingeg ti programa yung apo ori adda kami Bulacan ililiwan mi dagi ta tugtugi apo #FDD fans ko na. Okay, thank you so much kada kayo apo. Ay kat uray sa din ko matipakatandano tayo kan tayo lipatan na po ti bukod tayo nga sarita babayan ka dagiti Sonata nga adda kada tayo itata. Okay, panita balong dagiti Facebook live comments. Talagang napahang ako sa pag iba-iba ng boses nyo from Aida Clinton. Thank you Mama Aida. Kanamat ni Aliza Alukag. Watching from Vancouver, Canada. We really enjoy watching you. Love you guys. We love you too. Thank you so much. Kanamet ni Jojo Ayungak. 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 Hello, watching from Guam, USA. Kasla ka bagyam leta. Paya. Pongak. Ayungak. Watching from Guam, USA. Okay. From Guam, to all the people of Hawaii, Hilo, Hawaii, especially apo, kadagiti Cabal family. Salvador family. Salvador, and daw, ayan, nagyaman kami apo ti agtuloy latang panang support tayo kadagiti programa mi, ket atan tumanen apo iti gundaway nga dumawat kami iti basit sang kabasit kadagiti blessing tapno iawat tayo man kadagiti medyo ang napagasatan nga kailian tayo ditoy Isabela and some parts of Cagayan Valley. Kasta apo ti ubra iti 4-decade ang kami lang kuman kansyon. Si kami pa apo iti kung kunada nga satellite na kita nga blessing ta adong matin tinagbaling nga programa mi aside from the recent balik eskwela nga panang suporta kami apo kada kiti eskwelaan kitubing kabailan damat ti gumatang iti notebook pero no ikanta isuda ta adong orot mo ti parabor kada tayo ay kat sabali lang ti reksakda kay imbes nga igatang ta ti notebook igatang dalanginen iti bag dagiti ubing di ba kasi ti mang ti notebook writing pads and napita kaya ball pens. Ayan. So once again, iti success apo iti intay panaki-join iti balik Brigada Eskwela. Thank you so much apo katagiti napapatek nga sponsors, especially katagiti aditi Hong Kong apo nga anlaang nga video si ila like da. Talagamot nga pudno nga gayat da iti 4-decade duo iso nga isubsublimet apo dagiti nga parabor nga ititiyo kada kami. And ang balong anapa iti kung kunana dita. From Beatrice Puruganan, hello mga gwapo. Pwede po ba pakitugtog ang awit na isem? Miroknoy ko, kinlakay ko. Marino
Puruganan from Beatrice Puruganan of Kuwait. Puruganan. Okay, aki hantang ay babayagan balong kansyunan tan dayta nga isam as requested. Isang mapakabiyagak pang muray dagito'y matag taisun makaagas mangliwliwat to'y kaunggak isang madutisawan na ada isang mamakagura ada isang marayawan na ka ada isang pamagustukin ka uray adami kaniyak karigat uray pa'y nuak pupuntutak uray pa'y nuwag paspasunudak nuwas man nakrik nagmapagmayat isem umisem ka man biyag ko laulagan ng tibarukong ko taisem mo isot mangay ayo day ti pusok naknuan tilindo. Hello Manang Elisa, she's watching right now. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda no agkawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga amamukki di yun unana ay awanen day di narumpi ano umisem apagbingni at ay balasang anadamili kalay santupay santo maputi ay awanen tingkam ni sala tababaketen tadititenga nagitineneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalsay ay napigket isem umisem ka man biyag ko laulagam man to'y barukong ko taisem mo isot mangay ayo day to'y pusok natnuan tilindo ay awanen tingkang isala tababaketen tadititenga dagitineneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalsay ay napigket ay awanen tingkang isala tababaketen tadititenga dagitineneng nagpukauda ginuyuda ay awanen tingkang isala intarayda anusan minti babaket tanu bumalsay ay napigket. Talaga mga oras tala mapukaw. Okay, adun sa tipang ablawit na balong. Kablawan man, ibagat ko kunan natin tatay, pero agdigdigos ka nung itatan. Kinimamak nga Mirna Gaspar, nga agong unget, kadagiti kakabsat ko nga, natanggan de ulo da. Imbagtada kayo nga mang palpalamiis, ti tiyempo oray, permit po na. Thank you from Junjun, ng San Mateo, Isabela. Oh. Pala ni Ian Felix, babati po sa family Felix from Ron. From Auntie Chat, hi June and JM, kindly sing my favorite song, Oklahoma Waltz. Thank you very much. Nakanta mi ito tayong kapsat. Manariman siguro ti party yun tatay dito. And of course, once again, our heartfelt thanks to the sponsors of our recently concluded We Support Brigada Escuela 2018. Of course, headed by the Four-Decade Duo in cooperation with the Four-Decade Duo Hong Kong chapter, and of course Kabsat Ronald and Kathy Salvador, and Kabsat Daniel and Manang Daniel and Manang Lisa Cabal and Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Dagita apo, dagiti nang Ted ti parabor kada tayo. Isungan alpas, successfully apo dati proyekto tayo, and
watch out for our upcoming project. Kung naman ni Albert Husol. Hello kuya, watching from Malaysia. Enjoy lang po. Kung naman ni Vilma Santos. Uy. Hello, watching from Porterville, California. Yeah. And John Ramos, pa-shout out naman po Sir JM. Kung na. Hello, kung na Auntie Lisa Cabal. Hello, Auntie Lisa. Hello, watching from Sweden. From Bing Mones. Wow, first time ko mga data medley nice. From Auntie Chat. Yeah. Watching from Illinois, Ilocos Sur. From Jeremy Inoselda. Of course, please feel free po mga ibagkakalaga dilog lugar yo. Medyo pa-joke di kanya na from Illinois ka na Ilocos gayam. Kung naman nila Arn Italiano, Blessed Sunday Carbo, watching from Riyadh. From Rosemary Joaquin, watching from Dubai. Kung naman ito? Dubai. Don't say Dubai. Hello mga idols, kablawag man mga aming Jose family. Dito San Mateo, Isabela, kan dito Torino, Italy. Request man manong kinading tayo sikat baknan ko. Sagot ko para kini ading ko June Jose, ken Allen Arellano, ken para kadagitian nako ta para kanyak isuda tibak nang ko. Wow. Thank you so much and God bless you more. Wow. Okay ko na naman dito ayang ko na dito. Ninong pag-greet ako kay Mother Judith Soriano ko na happy birthday mommy Judith from Thailand. Thank you so much. Diyan mo kasi nakita ka nga dito Pilipinas hindi post da. Ano tayo dito Mall of Asia? Hindi. Sinundudan sa? Apaka nagsupliso na di Thailand. Pagbiit. Pagbiit lang. Anyway, that's it. And iti buong aramo na po katag celebrate para iti birthday ni ako Mare Judith. Kita nakita di post na namin tayo from east to west coast of the Philippines. Talagamat. At akat nakatado apo ti mga kapkablao kanya na okay pakitaan nga ato ti iyat ken ka isong ata kumangmat ati merienda ta di ba something like that. Okay, just kidding. Kat ana di request na si katibak ng katabiru. Dapat dito ay watching from La Trinidad Benguet. Pakantaman jay halsama. Sagot ko amin karoba. Salamat from Junior Gaudan. Kanamat ni Peter Alodino, kamusta kay amin dito vegan Apo from Paris. Paris, kung na nalita, silent S. Paris. Yeah, Paris. In Paris, in long town, the world. DJ ka ngamin Paris ka talaga. Paris. Gati mong Paris. Dati pa pananta Paris. May katamami nga S. Kasta nga talaga dito. Lune. Kasi nung tayo ay nagkakilala. Marte. Diba? Sikat pa nang ko requested. Big Diamond. Kaya't ko't bumakna. Taya't at sanikwana. Swerte akon ko na taka na yun nakapabaro ngemiti kalikagong ko sikat imbak nang ko bisong ta bibig mo likod akinabak na no isot kasukat mo ragsakit na sarap ko dito sidong mo
to the 14 ka pala ti awit na. Di balasang kayo nga ni Desiree. Ayan. Kanati ko na, 21 ba? Iti kasarnawan. Asidigon. Hindi, mali. Ada sararak na jay, mabalay na. One. Talikod akinabak na nuisut kasukat mo ragsakit na sarak ko dita sidong Okay, good afternoon, Manong John. Kinating John Mark. No, talagang nalaing kayo kantaan niyo mo. Too much heaven. From, isagod ko kini tatay kong Randy. Kinin mamang kong Lorna. Okay. Dapat ihamon na. No, talagang nalaing kayo kunan. patasan ta. Ay ka, nangingarod. Ay ka, alakas la. Di tapay na practice na nag first voice, second voice ito. Actually, amo katisonata pero no kastoy nga medyo hamhamunan dati for decade do kata entaman ti kalalaengan na. Kata kita entate. Sige, basag pala. Okay. Ay panggigkotikan tayo while playing at Warren's Casino. They were amazed with your voice and songs. Magaling daw kayo from the chat. Hello DJ, galing nyo from Faustina de Fontorum. What mate niya na agad na. Watching from Kuwait, ganda ng mga songs niyo. Idol from Celeste Celis. Manong John and Mark, pa-request man tayo gapo tayo ayatan ka, kan kablaawan man tayo anak kong birthday nabigat ni baby CJ. Para man Manong John and Mark, tayo gapo tayo ayatan ka, inulit na. Naibaga malabi amin dita, para man po ng basit at track. Itan bakit ag sinatan. Hello Kuya John and Ading JM. Greet nyo man Mama Doc at Daddy Willie. Please play the song Rest Your Love from Kuya Alfred of Jones. Iti text line mo? Mati mo mabiro ka rin na Too Much Heaven o anak ina. Dadya lang kablaawak man ni Papa nga Mario Gaspar Senior nga kapos na nangaglako ti balatong na. Ado kwarta na. Hahaha. Wala pa halo-halo kumag. Yaman na kanaading kong Jingjing Gaspar Pascual nga nagpaamo dahil programa yaw po from Junjun ng San Mateo. Ano? Mati mabirokan? Awan? Awan na di. Awan ka? Too Much Heaven. Jubangir nga baro-baro nga piano mo dahil na. Less lonely people. Ano ang folder rin na Jaya? Madiwars masarakan na pagkata. Bee Gees pa naman ha? Nobody gets much heaven on my... Oh, hindi pa kablawan. Awanan na Hello from Oxnard. Oxnard ito eh? California. From Maria Habon. Kasi Oxford. What that? Oxnard mo. Oxford. Oxnard, tiklam mo. Ay, hello, Auntie Kathy. She is watching right now. Ay, ako talagang she's watching. Kathy Cabal Salvador is watching. Ano kayo? Awan talaga. Sex bomb, you're my sex bomb. Hindi nakita nga kanta. Letter O, syempre. Hello, FDD, nakahabol. Diba? 2. TOO, Too Much Heaven. Ano nga folder N na dyan ti ko aja, Barbaro? Mag-arda mo. Apo. Agkabaw ka. Totoy Bibo. Oh, ang galing. Okay. Oh, anyan timon. Kablawan pa ito kita. Dado mga kumano. Anyan timon na. DJs Binuebe. Ay ko, siyempre, marigatan nagsagpanunot no BGs no Binuebe ti amon una. Okay. Kaslakwan sa Bibi, di ba? May tatlong bibi ko na.
Hello po from Bahrain. Pag-greet naman po ako. Domondon family from La Union, from Jing Domondon. And from Alfred Valdez, hello to Mother Chiodosia Valdez. Birthday na ton 25 June. Thanks, FDD. Kanaman ni Irene Padilla. Hello, kablawak mamatoy kanakak nga ni Mariel Padilla from Irene Padilla. From Jingle La Cuesta, pag-greet man manong June, J. Kasinsin ko nga ni ag-birthday nubigat ni Dr. Senia Rosario from Dags, La Cuesta, Tilawag City. From Gina Aban, request ko man J. Kanta nga GSM Blue. Tay salaman dagi tayo agsasayot na nga babakot. Ta anniversary mate, tikasar kinilakay ko Raul Aban. Watching here po from PGH Manila, from Flavilyn Micham. Talaga, awan. Baka Yono. Wala. Awan sa Anong folder ba nun? Sa bago. Wala naman dyan eh. Too much love will kill you yan. Too much love will kill you. Kung kuna na dito na. Okay. We will try to look later Justin on. Bieber. Ti original aking mantati. Tatlong bibe. Bibe, oh. From Sir Emil. Talaga nga ni Sir Emil ke. Tilad na may sawsawang na. Ako, may sawsawang na. Awa na, nagkanta ka sa balain. Kababay nga raw ta, bagatang talaga nalaing ta. To love you mo. Wala eh. Di ba sa folder na konyon? Biro kan talatan. Sika man lamang biro kan. Ayan, bumasak pa ay kadagit ito mga nilabsak. Nga pangablaw. Okay, so that's it. Dandan iti oras na. 30 minutes lang yun iti napapatin. Sabi ko matambakan tata teta. Too much heaven as requested. Tatakot too much. Kung na nati too much. Okay, for the meantime, agsala ka nun ni Kapsat Kathy kini Kapsat Ronald. Any balsik ano kung na naman. So, okay, kita ka mga rotisalaan na Kapsat Ronald and Kathy. So, dahito yan Kapsat, gaputa naipanagang kang kadating nga sonata, kadating mo dito sa lain yun. Asang called Congresswoman Catherine from the Philippines to Hilo, Hawaii. Ay naggasat lakit din ti adda politiko agayem na amin ket magunod na nagturay at lalo no kumpadre na luwat ta atraso na adda ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayenta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayem na nagpintas ti kawes na ay kenag nga tutita kung nano agtig na kaslang iso ti agtakem a diputado aset ganing ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam day tinumo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metinkit politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam day tinumo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metinkit politiko
nukuyog mo. Kaya kumet iti kasta, nakaamamo iti grasya. Congresswoman Catherine Katinala, sigyan nagkayenta, tanuat danto papanapay sa aktumet nga umipos-ipos ken ka, atay pati siya ti patanda. Wow! Nusumungat ka, Congresswoman Catherine, kaya't kamet agayemen, tanuat danto proyekto, may pangrunam day tino mo. Congresswoman Catherine, apalat taabuyot mo, arig na metin ket politiko, nukuyog mo. Congresswoman Catherine, aset kak manday tasakam, nganuad danto kaguram, dinakto ako kuktaran. Congresswoman Catherine, alaen nagnabuyot mo, alin ka di iyawat mo, tawalet mo. Okay, that brought us to the hour of 36 minutes past the hour of 2, and you're still with your Manong June together with John Mark Pastor right here on the number one, the sweetest radio in the entire Cagayan Valley. Apit ang bibuyaan na nga man. Isuka nga mo nagbidala ka, padpadasin mo ti ag-DJ nga talaga. You're listening to You with us, with your Manong June together with John Mark right here on the sweetest radio station in the entire Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, where the Ilocano music is. Nexumate. Samite. Nexumate. Diba? Ano nga ko ta jay? Samite, as in Sam. Ait. It. Sam. Ait. Ano nga la ko ta jay? Accent? An accent. It's the Ifugao accent. Sam out. Okay. Bagtit. Love it. Love it. Thank you from Auntie Cathy. Love it. Balong pakiregas man tayo halsema dedicated kinyak. Tas si Shak Toy Balay from Auntie Lisa. Apay nga Auntie, sinukod doon kita nga siguro napananda. Naginurad akin ni Manong Daniel. Manimot siguro. Salamat ken kayo adwa tayo share manan ti talent to you nga kansyon from Ida Clinton. Agayaman kami apo. Okay. Di pa nagbuy-buy yo kanyami. Of course, okay, nariga nga pa. Apo, 091000. Kuno na ito. Ito kasi man pa kuya, jag subli ka. Nasalaan nila kay kong madabangag dungdunggag kanyayo. It's me, Norma Bermudez, Cebu, San Isidro. Hindi tamo nga Cebu. piyesa dito. Okay, as requested by Manang Elisa, here's something from the native. Di ka muna sino nagkanta dito actually. Halsema ti request na? One month. Okay, Halsema. Kasi siya lang dito balay ko na naman. Ay, mayat alamor. Datay pang map ditan. Manang Elisa ta isalam. Uri na kanta tayo na yan. One. Kan ka na ay song. Yeah. Waday asay kantina, sinigid di kalsada, sinbanda na od halsema. Ay anpay banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. At adoy mang aram, pabaro ay gogowapo, pagkaamin formado. Watak pay wad kumitkit puya o watak pay iit ke, balasang ay naaamo. Naagdagsan mo katko, nanabot sang kide ko. Begaw pa'y isang inilak, seksi ay panag-aw-awak, yapuyang ay man kikilat. Diyak ni namnama ay saktan bawlay do na kan balasang adhalsema. Umiguyod yan kanana ay kataman inumta, dilay dak duduwata. Pinmatong sinlamisaan, ginaw at nan botelya,
Napunsiyan din pusag na dadak ko digayang ko kaman magtatsan yes ko tanumalian maitukdo naagdagsan mo kat ko nanabot sang giday ko bagaw pa'y isang inilak sexy ay panag-awak yapuyong ay man kikila naagdagsan mo kat ko nanabot sang giday ko bagaw pa'y isang inilak sexy ay panag-awak yapuyong ay man kikila. Talagang biro ko manya kanta ya. Kung kurso natin mo takto dito nga kanta Too Much Heaven pero ang laki diyan na mabiro ka. Biro ko ma. Ya, mutan di ka sa saad kon. Maulawa kon Mildred. Molo Mildred. Thank you. Konana na Auntie Lisa, umaikan kati sumalata. Konana. Hahawan man ang Lisa yung magpayamom. I-title na day tanga song. Ano Yeah, it's a native song actually Kankanai and it's the highest point of Benguet. Alsema Highway. It's a highway and you try to visit. No magawit kayo tutoy. One. FDD mo yung kantaan guys. Siwit. Kano man ifugaw song from Kuya Alfred Valdez. Mandibi pa nang agaya po. Kanain na kanong bibi Angie ko gamin. Halsema ko nanti Lisa di YouTube. Oh, yeah. On na pa kano di speaker nga dakkel. Ako madi nga ako di thank you na patingga. Thank you, puro thank you. You're welcome auntie. Ayan, da kami thank you Nobody gets too much heaven on my. It's what's harder to come back. I'm waiting in line. Siwit uso ka no di arwas deta isang dapat ka praktisin taas early as now. Siwit. Sana diyan te. Di ka mo di may amo deta siwit. Ag siwit ka. No, agsiwit ka. Pwede nga kasi aja. Ay, hanga kasi ay. Kasi na dyan. Siwit my ring. Siwit. Search ko mong ka, YouTube. Siwit. 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 Awan, tama biro ka nga talaga. Okay, next time lang ang time na po yan. Igurot song sa next time nga kansyonan, data Too Much Heaven. Talaga nga kami nga mabiro kanan. It's too late and we only have 15 more minutes. Hangarod, may sabi nga sonata apo. Nga may paay kini Kabsat Cathy, kini Manang Elisa, ta medyo naudita. And looking forward nga atong tumet ni Kabsat Josephine, ni Manang Josephine nga. Kadwa tayo dito eh. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. A smile, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only that you could say goodbye. You couldn't tell me to
So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, living through all the way? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Ate na Jesse Usiwit. Ano. Denggam Jiro Grugina. Baamon, tingkit ng tuji balayan, i-download mo kayo din. Ate, dati bili-bili nga na. Apo na kang nagkalati bilit, na kita bili mo si kasum, o mo lati pagapunan na. Okay, so Karo ba? It's 12 minutes before the hour of 3, and we enjoyed Apo, nga katkatwada kayo, iti laso ti talong oras, kaya next week tumanan na, kaya ayan, i-concentrate na nga talagang agdingag. Oh, Diyos ko. Siwit. Reglo mo ito ate ha? Reglo. Problema ito. Apo. Juan, matungpal data. Masabol nga amuto data. Sakbi nga sumalog tayo sa jay arwas. Jadi na pamis kaya ito no Sabado, Apo. Yulit may yun namin ti pa ng kablao, iti pa nagkalay sa Apo ni teka na kami nga ni Gerald ken ni di kamu pa kiti tinagan at tayo manugangan tayo tita. Gerald de la Cruz ayun to no Sabadon Apo tayo ta. Ket aji ko mabarbarong organ ti itugot ko ngam natapok ko natamat isong mapantay ti daan pa ilaan nariga nga isabak. Okay, nga road balong. Parting words. Nagatulan ti karapok. Kaboses ni JM ko naman, siwit ka no. Aha. Binabati ko po lahat ng family ko sa Davao, Garnica family, Aba family, Olarte family, lahat ng friends ko. Happy Sunday to all. God bless from Fe Olarte. Thank you till next time, FDD. Bye. Anong nanti kasi pinagpakadakan? When, because... Pa-shout out po Massachusetts from Muchas Melody. Tapos daman na dito yun, Igorot Song, Gasat-Gasat from Feli de la Cruz. Apo talaga mo kita ti pasikatin dan na native songs. Siwit. Dinggot to dahil yung nalaing. Siwit. Ito text line, nawanan. Nawanan, Nakimos. so... Ngaroda, aha.
Talaga nga mapanan ti orasen. Ang taon na makakansyonin. And pumakata kaming order na po. Dito yan, di manong yung adyon sa Riala Sugado with John Mark Pastor, operator. Ayan, until next Sunday. Ket sumara to by with this beast. Ang panang pakadami ka na Hindi kayo. pa nga request. Aha. Nalawa ang kanal. Ay ka nakipotan. Naudi mo tan. Cha 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 Ilocano. Cha 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 Ilocano. Cha 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 Ilocano. Ay nagtangsik abuya. And the cha 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 Ilocano. Aglalulubudaan nagtaragsit ni Ilocano. Rigusen dasal nan dagiti saksakada agkikitan. Gigidan atras abante pagayam iwan daswas mo day taimam. Nakangirit latano at cha-cha ni Ilocano. Aglaluno nagkainom at kapay tipat na amamintlo. Idumog-dumog na santo agyat sa maniobra. Maniobra ay nagrambak abuya and ti cha-cha, cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Lagoy tadek lag oy ang pine. Apurado ka Tadik lag. Uy Lagoy Ilocano. Sorry naman. 180 pusipus timpakat na amaneho. Sa tanto agibin aring bola na Lagto ay nagragsak apudno iti cha-cha Ilocano. Okay, ngor karuba, kakadoting ang pabaknang iti literatura Ilocano ba iti musika iti Fort Ecuador every Sunday dito lang nga po kasamitan ng radio station dito Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit until next time, and it has been your Manong June together with John Mark saying good day and God bless everyone.